Isiphelile ingqungquthela yezokuguquguquka kwesimo sezulu iCOP 26 ebibanjelwe eGlasgow, eScotland. Ziningi izivumelwano ekufinyelelwe kuzona kulomhlangano kuzona khona ke esikuqedwa kokusetshenziswa kwamalahle ukukhiqiza ugesi. Sixhumana ke manje nesishoshovu sezemvelo uMkhuthazi Steleki weDEFF Climate Change Adaption. Asibingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa emhlonishwa. Lapha ke iIndia ayeneme ngalokhu ekubizwa isivumelwano esibizwa ngokuthi iphase out, kepha yona incamela uphase down. Kodwa masilibheka leli gama leli ngesizulu lisho into eyodwa ukuthi aqedwe ukusetshenziswa kwamalahle ukukhiqiza ugesi. Enkosi Msasazi, ndibulise kwakhona nakubaphulaphuli. Eneneni lamagama wabizileyo mabini ohlukene. Uphase down uthetha ukuthi kuthoba izinga losebenzisa amalahle okanye usebenzisa ienergy engcolileyo ebangela into bangaba sebesinale ye-climate change manje. Kanti iphase out ithetha ukuthi uyawasusa amalahle ngokupheleleyo, amalahle, ioil negas, ngoba zibizwa ngento bangaba ngamafutha angcolileyo abangela into bangaba sibe sinale ye-climate change. Ndicinga into bangaba zohluke apha. iIndia ke yona ke umnotho wayo uxhomekeke kumalahle, kwi-coal, so isebenzisa amalahle isikakhulu ukugenerate i-energy yayo. Similarly nathi apha eMzantsi Afrika ugenerate i-electricity yethu sisebenzisa amalahle. So it becomes a political issue, Msasazi, in that xa kusithiwa yeka usebenzisa amalahle okanye waphelise, kulindeleke ukuthi ube ungafumana uncedo kuba ulilizwe elikhulayo. Unemigodi esebenzisa amalahle, i-electricity yakho iphuma kumalahle, kukho nezinye value chains that are linked kulamalahle kwanemigodi njalo njalo. So umangama uyavuma ukuthi makuyiwe kwi-phase out and not kwi-phase down. It means fune kube unayo imali, unayo ne-programs ze-just transition ukuthi how are you going to reskill? How are you going to reskill other employees ebezikade ziphangela kule migodi njalo njalo? Mandiphumle apho kancane. Kafushane nje mnumzane Steleki. Lapha ke zithini ezinye izivumelwano ekufinyelelwe kuzona kulomhlangano? Kafushane nje sesiphethe. Okay Msasazi. Izivumelwano ekufikelelwe kuzo njengoko uMinister Chris before sibe sihambile consultile ne-stakeholders sanikwa ne-mandate. Enye yezo ibhekiselele kumgomo we-adaptation. I-adaptation ibhekiselele ukuthi udilishana njani ne-impacts ze-climate change, imiphumela ye-climate change, imbalela, ukunqaba kwamanzi, ukutshisa njalo njalo. So sifumene umgomo obizwa ngento ba yi-global goal on adaptation. So sine-program esibuya nayo phaya. Then esilandelayo sibhekiselele kwindima ye-finance. Amazwe akhulayo asoloko ebhambathisa njalo kwindima yento bangaba amazwe akhulileyo mawasincede asinike imali, ngoba ukuze sibe siyakwazi uimplementa inkqubo zethu ze-climate change funeka sibe siyancediswa ngawo njengoko singamazwe akhululayo. So izigama nemigomo ye-finance ukuthi imali imele ikangakanani na ngo-2020, ngo-2025 okanye in the long term. Mnumzane Steleki, ngenxa yesikhathi esingasenaso sixolise kakhulu isikhathi esingasenaso, siyabonga kodwa ngesikhathi sakho sinikeze sona namhlanje saqonda futhi ke nokuvunyelane ngakho kulomhlangano weCOP 26. Siyabonga baba. Enkosi Msasazi. Mnumzane uMkhuthazi Steleki weDEFF Climate Change Adaption besikhuluma naye eGlasgow.